sports mang hian Infiammi ten au sang pui ro se midang ni lovin chuti zong chuan thei to pi chuang u kan sport minister u tete mar chuanin thupoi mo tak mai aron soya hei kan muang hianin sports mang hian Infiammi te ho save toro se midang ni lovin ratido kher phokania midang lo ho sak pui hi an om te renge moni ngai tu tham tak chu ninga ti chon hei bana kai EMS empowering Mizoram sports tikha an thupoi nia tu na mi hi engponi se Infiammi te tan hianin alomom viewin karingani tunan program man tehimo kan ngai thang pu chairman kan khualian kan chief minister Mizoram sarkara ka thopui minister MLA tin kan speaker le deputy speaker te nei voina hian MLA zong kan soma tu ke ramo palak bial tu hi atheng ma saberania lom thu ka soidu khongai nan ding te se alo mo me tin Mizoram State Sports Council lam kha chu kan ding to tin voina hian Mizoram State Policy Coordination Committee kan member te anni hi bana kai kalpui tu aduang tu te annia kan chair kha dina boi thla de khong in ban han phar te se local the piang kha alo mom hle mai sin khan soi do he dai hian political party lama kan ho tu pa kan president le kan vice president te an thuboka tin media lama kan tho pui te voina hian in som do nila som tur hi an than hem khopa mai ro chu kan hol zo to angin kan hanin kai engeni kan hanin sorji mani dalkar khat program han tum kan nia minute som ni kala nia chuti chu ka soi lowanga kha kan soinual tamaya engeni chungchang te kha ke na han soi ve vak kha chak le maila ka soi vak to lowanga khalam kha chu nimin lama khan samagra shiksha nen thoho na thuthung kan han zia ka chuta chuan samagra shiksha hian in grassroots level sports development program GSDP an ti hin kalpuya financial year masa akal me kan poisa nei po nuai som ko le pani zeta lo nia an minister in puanga sports equipment leinam cheng zan ngi nei min tia khan pain kan nei vak lem lo ke ni khati samagra chuan in crore ni chuang kan nei sina timaya sports ai han poisa lo ngani chu kan converts don ta kan thokho don ta ni chu minister point honga thopui te ponin honga chu tiang chuan mala kho kan tumani voina hian kan soidu chu engtin nge in kalpui don ti la ya khanin example patni ka soyenga olsam te in kan khathei don ani kan zinga sports lama kan joint director pusila rem sang aw ma khongai nan ding se entirna tan ka mang dona ole kalome ama po ka deal lem lawa is lungdar khono pangania ti chuan talent India sarkarin talent identification program khan ne is lungdaran kala mizo sairo kharam per chin tirani alo per thiam hle maya ti chuanin atoi zong in training zel turin an ko ta puech lal rem lian ne na nia ni sports council ma kan coach ani engea ti chuan first world junior archery championship Norway sang ka chukwa som ko le pakhat khan an kal to ni mizo sairo kharam per chin wang khani tunai hian mizo nau pang hi archery thiam tur hi an thiam le thiam lo po kan threlo ani ti chin khawm lo thim thima thing tlang a hian chu wangin tuna EMS kan ti hi thing tlang thleng phak ani thing tlang kho kil khor ber thleng phak tur ani amai ro chu kan pengot don lawa min au ve ngai don ani a thona in pek chu kan du big lawa ta chuan a kho VC na mo a kho GS a kho YMA in coach kan duwe wrestling archery a weightlifting football volleyball judo anon tianga anon deal don ani an ruam handana chuan an Mexican fair da chu aksom tu khoi nan tum veng kan ti ani a chan chu in seng so ve se ti tak tak kho hu kan te a thona sem lam ne lo khan mi pakhat coach pakhat kal man na chu eng khuwa pon an nei dona ti chuan tunai tongin an sumo fair an tum venga chuan an vat henga nga darkar somli pangan training thotang batch khat khachu course khachu ti chuan chumi nuwa athu chuan an ko le anga khorang thanga khote bera po an ko thei turin kanom dona
kan du bera chu kan game thiam sa le a popular sa football te volleyball te basketball te po kan ham chia chuang lo akal ngai na kal reng amero chu sang ni som thum paruka Indian Olympic hena tuma chu ta chon mizo nulat langwal hi tel ve nge se kan duwa an tel ve theina sport si uarbik kan tum ta ni en tirdan ol sam tak chu ka soile thina Olympic a hian in hockey a India mi pain bronze medal kan la ni man ni khan ni kuma khan hockey a chuan entiran weightlifting a chun India ma chak ber ni te khala nga ya hockey a chun India ma athiam som paruk kan hian world class kan ni to tina ni football chun kan la ni lo na sa ni world class kha Olympic a entirnan hockey hi uar kan tuma tun thuma hian ti chuan talent kan han identify nga India team a kan tel chuan Olympic hopeful base yom ha kan ni ngal sa ni Asia man ni loka po me cherem siam den champion le mi pati mi kan lut lei thelo me ro training tha kan nei chun kan thei kan ring thlat mi zo nau pangin hokin thiam nge thiam lo po kan thriat to lo na chan chu khel chin kha atlem to ani chu uar thar kan tum mi zo nau pang volleyball thiam te football thiam te basketball thiam te chu kan threvet no pan line mi zo nau pang rit choi chakin thriami kan thelo ti china omlo thalkap thiam po kan thelo wrestling te phei chu Olympic nung pathuma Indian medal alani Haryana min ni de vek mizo nulat langwal in Haryana nulat langwal an chai tok huna world class kan ni don India hi wrestling a sangtlat encourage kan tumani wrestling hi promote kan tumani thei top chu kan tum chu sarkar na mai na thelo wa khotlang mi pui kan tang kho ne kan tang maros kan rin chan tu lian chu he ta in thua Mizoram State Sports Council akan association ten kan tang hawanga thei top kan chuang uramo biala point du chon ong kowanga wrestling coach kan du akalman sumo fair pe kain huamen di chon anon tir mayang ikhan kiltin hi dap chu kan tuma kan siam soyang khan du sak bi ka mo du sak lo bi ka mo kan nei thiang lowa amai ro chu khotlang anin huam ve ngai a sema thei sema sem top kan tum lowa kharwa manna kha kan nei ani soinon le taila purem sang kha apiang dang lambi kin karing lowa India rama Mizoram anilo India rama youth Olympic gold medal lamma saber chu ai non veng tlangwal Jeremy ani Jeremy kha apiang dang lambikin karing lo anhun line talent identification program catch them yang kha omfua coach pakhat khan in ai non veng government complex a khan weightlifting kha anti chintira Jeremy te thian ho khan lo chakthlat mai ni ama changlo po khan national medal la no mani thiante an la zui lo mai maya chu wangin thingtlang khodanga po hian Jeremy no pangzok hin om kan la ring thlat sila rem sang atur hin om kan la ring chu talent identification program lian thama chu he EMS ina athokhatna kalpui tur hin itani min ko tu hena pianga ko kal the om kan tuma ma se sports and youth services a coach kan nei sa te Mizoram State Sports Council kan nei sa ta rin kan tum lo ani le hala na tingain di chuan ani chu sarkar na program nei san kalpui zelang trainer aten thangang nakina kan coach turte judo association the wrestling te archery te kanon doranga coach ni thei tu senior player national player lui te kha minom perule training kan penga nang ni honen kan tianga an ready huna khami te kha talent identify dur khan training petur an jin chuak don ani chumi te tak chuni china pumarona presentation na an na thoman poisa kan pek tur khani coach te bana po kan kai don ani chu athlete te chau ni lovin ti chuan ni som le pangan asoi thui mai kan lo comment lok tiang a tha ka ti em mai chu khami e a thlona be sei ngal thil thlon be sei ngal ngot angchi policy kalpuan tumlo ka tha ka ti ngal phot me number 1 a chuan anon kalna tur te chuanin seng so veng chu ti lai kha a tha ni mani kanin sen so lo chuanin mizo tam tak hianin ngai lut na chang kan shelo tat mi poisa manga thil kan ti ni chuanin kha thil kan nei a kha thil kan ti a kha ngai lut na chang kan shelo tat amaro chu mani poisa mani sum senga thil ka han ti ve hi chuanin alo lut na te alo ngeniang ke mani ta na alo lut na ang kha azwal ti meeting o kan ngai lut thiam thin na chumi wang chuanin an mani ina engemo effort an han pek ve tanga khatinga thil ti an tum kha a tha ka ti ngal phot me thil thon ringot be se hi chu a tha ka ti lowa chu number 1 a karon notice chat maya tha ka ti view mai jin chho chon cheng sing chuang tan lo hlo ve theyanga khang ho te tan po khan he pa na kai EMS hian in ruam man na kan nei boka
coach te le no pang te tan kan vision chu sang ni som thum le parukani long term ani ma se short term goal po kan nei tho hetinga kan ti hian ra tha chuang ti kan ringa a chuwa me kan ni ti khetu chu kan archery association president pumazo ba khane ban ham pharse so nai so na thua tui pui ra la tunai tui pui ra games nimin an tran voinaim nin tran kha nimin voi khat ma thal la ka mai lo khang kap su mani tu na khian khimitan khian archery an kalpui me ka tin boxing an kalpui don boka march ni somthum pakata tang hian tui chang ral game sa boxing le wrestling le weightlifting kan introduce dona rang tur zo bial tu mla ka mula hian a thua a bolu tuk lo nan kha lo khiat lo khanga ani boxing wrestling weightlifting training an tran to ni tu na khian wena hianin athala kan han tar lang lowa ti khan sarkar atang ham than na la dong ai reng lo kan coach te po la ko lu thei lo khua le veng te khan en ko lu thei to do na hei hi ti hian ruam man na kan siama pathian zara dam te chuan sang ni som thum le paruka chuan he enge ni kan EMS kal tang hianin India in Olympic a thleng the ni chon Olympian kan nei thei kan be sei thlatani soyang khan corporate tele sarkar lai pui te kan dora airline sports nen po tho huna kan nei thei kan be sia tin jindal ho nen jindal sports ho te nen po kan be sia thui tak chu kan in dor to tata trust hianin lo luan thre lowa kan siam bulai ka soi to in ka ria tata trust sports lama kan ho tu nu ber chu ke mani kan sports a hianin kan technical advisor turin aron in petoani nen po kanin dor thui ta kanin dor to ta trust ne ti chuan anni ho te ne na tang kop khan India rama MAMAWH kan coach tha ho ne na tho ho da na kha kan be se ya Odisha sarkar nen po kanin dor thui ta kanin dora ma ro sarkar anin thla ka sports minister thari kan lain dor le lawa India rama mun ma sports mun ma nei thaberan nia khung te ko man tang kai kan tumani ka soi malu tukang ti chu ka lau me ro chu kan vision a chuan vision chu soi thiang ani kan soinga helaya korang rang kan talent kan identify te kha kan handa kho manga kan thlifim zelanga a tha ho kha khoya mo engtiklai po residential training kan nei thelo point ko khomin champhai district chu champhai ai mo dikhan kho zola heta mami ta te kan han tianga a tha ho le zela ka akhri ma kha India rama amun ma tha etinan Odisha nga te khanin training le zel tura tir kha kan vision ani ta ni chumi tur chuan ma po kan la imponi se soi thui lutuk a hlawoma mani tuina lamania kan du tok do nanga public private partnership nen coach kha association ho nen kan thu khom don ta enge mozat kan nei ni discipline thrang a khan ta chuan soyang khan hemi alar sa ho hi tilar bel siam kha kan tum ber lowa kan kalpa ngai na kala amai ro chu Olympic ne na influn zom kan du ni Asian Games the National Games ne na influn zom kan du ni khoya nge medal an nai soyang khan Northeast Games a po paruk na te kan ne kan din muni a thalo ani zep thu cheng lo sports chu kan lom kan thleng sang vak lo ani National Games ni se siam thu soyang khan medal po kan soi phangam lo tak a chun participation ani tu na kan soi phak chu kan la nei tlem em ani Asian Games le Olympic phei chu tun thlangin Olympian pani chi nei kan la ni kan la sang lo ani chuwang chuan abul thuda tanga tran tharangai ti in voina hian phur takin empowering Mizoram sports e kan han tlang zara kan launch akalpui zel dan tura hianin State Sports Council kan thopui te sulkara umsa te baka anni honen tangkopin nasataka kalpui lian thama kalpui kan tumme kani atop nakha kani to boka lom thu soin kan ti to panga voina local te chunga lom thu ka soya a then hi chu sports tui ve deu ten nianga a then chu kan mlzinga po sports amika makremia lo de point mel ka muwa o alo bom hle maya tin ni china ka soyang khan MSPCC lam kha kan ngai poi mo chewa nang ni zara heng hi kan ti theya ten political party kan tho puinte kan sarkarina kan tuma bana kai kan policy lian noya mi ania anni hi min witness pui tu an om nge ngai ani kan tia
mi rang vena he kan kal khoma ming te po kan lamanga so da so kan minister pusilal soi bungo ba zom khop maya ten zo la jin chuak tu ne voin chon huwa min so me jong ka rong kal phot ang te rong kal phot da he mi zo vele he na jin do na ti khan press meet te in poimo mani nang ni zara kan program ya lo tling po kan ti theyanga in zawai chunga lom thu kan soya solama son chua pa thingpui in turin buatsaih ni don so lai ruma son thingpui rochuk minin pui theu turin kan ngen chewa voini bultran na nia mla zong te karon ti buai don chewa tin kan du chu minon ti buai ro in bial chunga polo soi dar ro thei top chu kan in huamania kan thei china sang emo sang lo emo thei top chu lo tur chuan EMA satana sun le pai hi kan sarkar in min pelawang ti kan ring pakhat che kan soi lenge tu mai EMA sawang hian in hausak pha turan ni lo kan te ni tu pocket ama cheng khat po alu bel turan ni lo in lo pa nga in nei vek ting kan in vau ti trong kam chu moi lo kan in cha ani tiang khop chuanin sports mang hian Infiammi ten hausak pui ro semidang ni lovin chu ti zong chuan thei to pi chuang tin kan soi non len ni in zawai chunga kalome